گهدارین هیوی اف ام دما خوش بید خلقا میایی رو جکوشیا پیوین بسینور امی لسر زارا و گوتنین الضرورة والصدفة وقد گوتنین فلسفی او تکلین دناف براوان دا با آخرین. الضرورة والصدفة دقوتني فلسفينا بجاواي جداتي كليان دناف براتشتان وبويران داخويا كرن. الضرورة تكليا كجرينجا ودبيجد في اف كارب في اواي بيك بي قاواهن مرج پیدا ببن والصدفة رنجي سطحية وجدروية تي قاواهن مرج بيك بين وهي صدفة چه نبيجي تفليكو او مرج بيك بين هگر صدفة او بابنگه گهارتنه لدنیای و گرابو یران و دنیا نب آواگی درست و عشوائي بريوه بچوا و هگر ضرورة بنگه آوا گهارتنه لدنیای با و هر تشت جدر و وین و ارادتا مروفان با و جبر وی هاوی دنیا لسر بنگه ضرورة و صدفة بهفره ريوه دچن و هر دو تمی بهفرنه و تجاره جهف جدا نابن. هر بويرك للدنيا هم ضرورية وهم رولا صدفة ده هي عاصفة كوداران دشكينة بالصدفة في داري يان يادي دشكينة وهي ده دارا يان صد دارا بشكينة ليه أبخوا ضروري بو جبركو هن مرجن أزماني وجوي بيداد بو وهشتن أو عاصفة بالضرورة تشيب جبر في هاوي ضرورة وصدفة هف تمام دكن هر وها وك نمونة كدي حيوانات يك جوري وك هفن جبركو أو دبن بانتورا وراثي دا تواهيان صفات خواد گرن آنگو تواهی شیران چارلنگن و پور لدورا قرقان واهیه و خرطن لهر شیرک جی هن صفات وی تایبت بوی هنه و افد بی صدفه جبر فاکتور و عوامل وراثی لبا تواهی شیران یکن لی لبا وی یان وی شیری هن تایبت مندی پیداد بی نبرنگ کی پیلان کری وک شیرک جی شیرکی گرتره و رنگ شیرکی تاریتره یان وکریتره جو شیری دی و گاوا صدفه صفتکی پیدا بکی لبا شیرکی هیا او صفت بالصدفة دركتيا هن بهن وبريا وراثتي را ببي ضرورة لآلكي دي هن صفات ضروري هيا وانضاببن جبر گهارتنا هن مرجان آنگو هيا شير نما گوشت بخون گاوا دم کی گل کی دريج لجي کی بي گوشت بمينه ناسکرین آوی تکلیت نافبرا الضرورة والصدفة دا گلکی گرنگه جبر ام دکارن بناسکرین آوی تکلیه گلک پیلانان دینه و ضروریات و تشتن بالصدفة چید بین جهف جدا بکن و بریا گریدان آوان ام دکارن ناس بکن بیچ بویر هیت پیشروجی دا چی ببین و برای گلک بویران بزانبون بگهورن با آلیه برجواندین مرووانده